Hej, zdravo ljudi! Sa vama priča prvi čovjek iza kanala South Balkan Studio. Ako želite da vidite koja je najteža igrica za Android na svijetu, pogledajte ovaj video do kraja. I pozdrav ljudi! U prvom dijelu videa ću vam pokazati kako da pronađete ovu igricu na internetu, dok ćemo u drugom dijelu videa pokušati da je prijeđemo. Ova igrica je malo teža za naći s obzirom da je nema na Google Play Store. Kao prvo uđete u ovaj Google pretraživač, evo ja sam ga već otvorio ovdje. Zatim postavite sam link u deskripciju, njega treba da prekopirate i zatim udarite Enter. Ok, ovo će nas odvesti na plaćenu AdFly reklamu i tu trebamo sačekati 5 sekundi, pa kliknemo Skip Ad. Ok, to će nas odvesti na ovu stranicu gdje možemo da skinemo igricu, samo scrollujemo na dno stranice i tu pronalazimo ovaj download link, kliknemo ga. Zatim imamo ovdje igricu, trebamo samo ići na Download APK. Ok, igrica se sada skida, a ja moram samo da napomenem da prije nego što instalirate ovu igricu, morate u svojim podešavanjima na Android uređaju da odobrite instalaciju nepoznatog sadržaja. Najjača igrica ikad na svijetu. Trap Adventure. Uživajte. Dobro, da vidimo. Imamo tu jednoga čovječuljka, slično nešto kao Super Mario. Kreće se desno lijevo, može skakati, slabo, jako. Ok, pa da vidimo koliko ta igrica može biti teška u stvari. Imamo prvu prepreku pred nama. Dobro, ovo se lako može preskočiti, vjerujem. I što je tu? Jebem ti, šta je ovo bilo? Dobro, imam još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 života slobodnih, tako da idemo opet. Skok, drugi skok, treći skok, u redu. Dobro, ovo mi ne izgleda toliko teško. Jebote. Znači da trebam doći nekako sa tamo. Ne. Čekaj, ićemo opet. Samo malo odozdu da probamo doći možda. Skok tu, skok tu, skok tu. Dobro. Ovo nije bilo teško. Dobro, ovo nisam očekivao, moram da priznam. Ajmo ga trznuti. Ne. Ne. Čekaj. Probat ćemo sa malim skokom. Dobro. Lagano. Nijedna smrt još. Dobro, ovdje sad je bila jedna smrt. To nije strašno. Dobro. Čekaj. Ok. Mislim da znam šta da trebamo raditi. Skok. Ok. Ne, pa to pada. Čekaj. Ok, sad ćemo probati još jednom. Skok. Dobro, ovo mi je jako malo falilo da napravimo ovaj skok. Samo malo, ne može biti toliko teško. Skok. Dobro. Ovaj put je još manje falilo. Ovo sam džebi izgubio život, ali dobro. Skok. Tu, unutra sam. Važi. Ajmo sad da napravimo skok. Skočko. Ajde još malo. Ne, nisam mogao da predvidim to. Ne znam ljudi da li ćemo uspjeti da pređemo ovu igricu, ali ajde, daću sve od sebe. Ne čoveče, imam samo još jedan život. Ajde, valjda će biti to dobro sada.
Samo malo. Ok, ovaj put sam zeznuo. Međutim, krenut ćemo ponovo. Idemo dalje, imamo još 4 života. Sve iz početka. Ajde, ovo će biti brzo. Ok, lagano. Lagano. Još uvijek nismo izgubili nijedan život. Još uvijek nismo izgubili nijedan život. Znači imamo još 20 života. Malo lagano. Čovjek je znači ladno skočio malo prije u smrt. Ovo mu nije trebalo, ali dobro. Opet isti. Ovo je Super Mario samoubica. Ja bih tako nazvao ovu igricu. Ok. Dobro. Malo lagano. Sve prolazi. Bez problema. Bez problema prolazi. Sve izgleda lagano. Znači, nula smrti. Nijednom nisam umro. Lagano. Totalno lagano. Dobro. Pa daj čovječe, ovo je bilo tako blizu. Ja ne znam šta mi se desilo na ovom mjestu. Stvarno ne znam. Zaista ne znam šta da vam kažem. Napišite u komentare ako želite nešto da mi poručite u vezi ovog videa. Naravno, ako vam se sviđa moj sadržaj i video što pravim, bit će još ovakvih videa. Uskoro očekujemo još mnogo ovakvih videa. Planiram svaki dan praviti nekakav video. Planiram jako mnogo objavljivati. Vidjet ćete. Samo kliknite dole da vam se ovaj kanal sviđa. Ako sam vam mnogo lijep i ako vam se mnogo dopada moj sadržaj, možete se pretplatiti na njega. Ja bih bio jako sretan zbog toga. Pokušavam stvoriti veliki fanbase, pa ćemo vidjeti šta će od toga da bude. Ajde, kao što probamo još jednom. Čekaj. Ok. Već sam skonto da odavde na ovog trenutka nemoguće da se prođe, znači čim padne ovaj dijelić kamena ovdje postaje gotovo. Game over tada. Pa da. Ok. Sad još malo fali. Ajde još ovaj pokušaj da vidim. Evo ga, izašli smo. Dobro ljudi, u ovom trenutku imam još 6 života, ali mislim da ćemo se uskoro pozdraviti jer ovaj dio postaje previše teže za mene. Ne znam kako bi ovo dalje mogao da prijeđem, tako da sebe uštedim nepotrebnog stresa. U stvari, pa možda bi nešto Ne, čoveče. Ne. Mislim da ipak ovo neće ići. Ne. Znači ljudi, da vas pozdravim na ovom trenutku, da uštedim sebe nepotrebnog stresa i vas. Ovo je kralj ove igrice, ko želi da je pokuša slobodno. Kada sam gledao na gameplay na online, ovo nije ni pola igrice, ima još mnogo toga, ima još vjerojatno 4 puta toliko, pa ko voli neka izvoli. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na moj kanal i dolazi uskoro još mnogo videa. Ja vas pozdravljam. Ćao ljudi!